دستار مبارک دستار مبارک دا الحج مولوی بهاءالدین احمدی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا قاری محمد یوسف احمد خوشحالی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی ستاد پګړې لونه دی خون کوي لونه دی ستاد پګړې لونه دی خون کوي لونه دی سخت منظر دی یو سستر خپلواکي دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندي دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندي دا الحج مولوی بهاءالدین احمدی دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندی دا قاری محمد یوسف احمد خوشحالی دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءالله تبریک وایا منن دستار بندی دا محمد یوسف جان میں ننزل لارا درمن میں محمد یوسف جان میں ننزل لارا درمن میں لاس کی قرآن دے دا سہرئی جنتی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا الحج مولوی بهاءالدین احمدی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا قاری محمد یوسف احمد خوشحالی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا د وراثت وکار شو نصیب د ګل نگار دا د وراثت وکار شو نصیب د ګل نگار نن پدغ کلی جل رحمت الہی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا الحج مولوی بهاءالدین احمدی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا قاری محمد یوسف احمد خوشحالی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا نن محمدین احمدی پزلما یو ویار کوي نن محمدین احمدی پزلما یو ویار کوي داملا سعد الدین منصور د زړه لویه هستی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا الحج مولوی بهاءالدین احمدی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا قاری محمد یوسف احمد خوشحالی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن دستار بندی دا ماشاءاللہ تبریک وایا منن
بهاؤدین احمدی رب درکړه لپاچاهی بهاؤدین احمدی رب درکړه لپاچاهی و خالد احسان دا حدیثنا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا الحج مولوی بهاؤدین احمدی دا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا قاری محمد یوسف احمدی خوشحالی دا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا ماشاءالله تبریک وایا منم دستر بندی دا ښکلې رنګینه زمزمه په خوږ اواز د محترم رور محب الله محبت چی فرمایشي کړی ګران او محترم رونه لکه هر یو غوث الدین حاجی احمدی صاحب شمس الدین حاجی احمدی صاحب محمد الدین حاجی احمدی صاحب رحم الدین حاجی احمدی صاحب سعد الدین حاجی احمدی صاحب سید محمد حاجی احمدی صاحب عبدالرحمن حاجی احمدی صاحب او عصمت الله جان حاجی احمدی صاحب د شخصي او فرمایشي ترانو جوړولو لپاره زموږ د مسؤل شاعر امیر خان کریمي صاحب د اړیکو شماره ده 0 شپږ دېرش 9 د ترانه خوان رابطه نمبر دی 0 21 40 شپږ سوه شپږ ویشت. وسلام.